Ka jingwan ke executive committee ka bathamai ha KHDC ka bawan ra ka jing small sik thang ki ar punyong ki nong trai jong ka district council ki badan ha ka department ba pher ka bala pinlingo ru ye ki kumbayu trong besen ba ka executive committee balayalam ka VPP ka pha ya ka order ban trai ye ki kum ki casual workers wat hadian bala deb ban regularize ye ki da ka EC ka bare kita kinong trai jong ka KHDC ki badan kumba ar punyongun ki belayo ke hukum bakin hab bantrei no kum ki casual workers halor kate ka phang ha ka step jong ka lai tarik ujiliu kite ki ar punyongut ki lalaj ban u chu CEM ke KHDC uba shembor lang rinja ban kerpat regularize biang yaki Henry kila pentip hadian lami na kamra u CEM baula kentat ban thungkam biang yaki haba ka jingyo ban yakran bat kinong trei ka KHDC ki ba sha pha trei kum ki casual workers kila pentip ru badan ru na pdeng jong ki bla sha weng kam no shi sundan bat kila pen paw ka jing small sik thang ka bajur ya ka jingle ka EC jong ka KHDC balayalam da ka VPP ni nila pensai matan hi nila pensai ba borok khaj ang ni dona preng jinjar kilon ki babon ki kun ki ti jongi ken ngin besar ke ki bai skon besar ke ki ki om em ni nila rai ki bahap sai ki para ki hapket e kayeng ka shua bikin chiming ni ka rai ru la bon khot amingi pet kolong kom ni pet kolong kom tai lada kaduna pisa ka pla tingka jong ka office ki deban batai ngin ya sha ngin am kre em khamle kata shu ai be ka kot shu am be pisia la weng kom ni ya pisia la pan hap kerdan kom ni long ka kata pi long ka ni kam bahar ma to isu nomor ba kar kom regularize fi ka dai na isi ka brem ma mata kawan kan isi batmai henry ka office uskatri pat ka pemi ka order se ka por ba appoint ni pisero ka dai na office uskatri mentar ba beng kamru ka dai lang ba office uskatri kai ba pidan mon ang ka dai pat kolong kom ni kan pet ka isi ka barem na ka batmai ma ki de banwan be hakajuk ka lenti kan ndadu menswa ka isi ka barem pajudan ta ka jinga duk tulam dolong ka balong ru kabyang baik kare beli kan ni mentaki ong ba kaduna kom ni beduna kom tai isi ka barem ha baduna ka generate iki fund ka trace itom banwara ita ki fund of office kare beli kan ni mentapa ka od ka ong ba nimdon ka fund te bomdon ka fund ki be na ni kinong trai long ka bam ya happy kata atau bidi bukan ni kajing bom sekali hanur kom ai kata tingi hab nginya keran so para mingi empet ngene kom do makani kani kadi ka hok jungi mental babon ngi nyit kam chu sei ken da kawai kasnam la jan kot mio so ban apply kam su suai kentri di kui kam kentri di kui kam rumah so penwan biang naka permanent saka casual bing te sei ging kampat judan ni kata ka kieste ban ong yuba tre permanent ba finwan ra ben casual ma kampat judan nadu mensua adu menta kampat judan kan ya menta yudeng ubah pila thung la he piot biang na terai hatun he biang em kamlong kamta takadau usiam udi ban perkhat bai kan ya ke ke bola le namar ba kani kala banwan ra kajing kata hadian habot umdi tangingi kira ya brok ki betre ke office terminate kan bisa kidon ki bla sa terminate kidon benang hap ngat bang casual tu kum nakal yang bisa pisha kum no pisha nang sa ibang casual mini ane gadai bingisha revoke bang sa ka casual tu sia mu ong ai mentasi ai kan no assurance uang baik ni la ada berai nak kalian juni la ada berai ngum la su penlik ai kamong ra bingin suang up ni perkhat bah nyelek kum no em cuma baik nak kalian juni la ada berai oh beli julong em siam dah tu kum dan di soma tu kum long menta finishim dak no dak ai pa kalenti la se ban pen ko ngu la se ban yo biang ni ta kajing dawa jung pi hatu pin stage dak kenja protest la de pin move syakut kumbongi kata tingi hab banyak pet para mingi ngenya hab banyak le apa kanu ka ba nginyo ben kanya pa sempat nginyale ya ke badai bangin nyale ru nginyang bangin fight kan ke bentaru kata kadika righteousness jongi bangin yang hakmat la dangi de banyang hakijok su nginyang ngide banyang hakane ka phala bangin dawai ka hakru nginyang kata bakishim ya karai ke bamlong klem da kan jok tin ngi kata kami hap tiang nuru ngila tri kata snem ngila service hang ni ngila ai dak babhangin de bangin le dak pasnio de menta ka jingle ka jongki pat yangi kami hap kata kadika we pila banai ka number ka number dari box casual biang ni ani kila abon hi try stang na pok office tanu sekretari na ni siam ento batip pisa para bayador ko ni nilai don lupa arpun rio apunyongot ajen ba kan du isiam da mestap
por bekerja. Oh, yang kedua saya mereka sekarang dengan kedua ini kan tamai kedua service ini batai senam ajar kendai ada mentah. Oh, mesti bangi tray na iwan casual aja nanti pat nama isi bermak tab ini po. Regular post. Jikaman bagi posam kini perang atau post dan mentah post saya. Pada padangnya bagi dah duty kan tamai studying ya duty perform duty hana. Ini phone ini na po semen bawan sim ko adar. Kumki staff ni sim jikaman mak hat mati adar ba. Ya duty nan andre ngiyok pat adar ba awen kam pat ini. Aja nak kumki staff ni baru bedah na nabun sisu. Ngila perkhat ngila gumno indrai gumno. Te kuntar ko jingmot ya mak kedua siam. Dari kedua siam jadi mi kedua mendasih kedua siam ya ai asuransi ka ba. Nak syuban pedang ini. Kum tagi staff. Te ngip tip kadau. Kai kadau berbalik kadau. Try intip kamha. Maringi kadau ya ai kumde kan tai ngum stu. Bila persang mai karang do sepang jing ya. Kamu tip ye. Baru ngide ba. Dalam jangka family. Dan jangka kesem. Bat ngitip hi batangan ngi ap dekat belakang sini. Dia mentah bat bukan mana kalau saya ingin pai. Macam ingin leg bat. Dia kuat tu kebujing keli kai bin lek antah jingi. Mama kai kadau ini. Awen kam ini. Maka kadau kem ai basai ini, awen kam ini ane. Dia oh bang ngi tray ne. Aduh mentang mendau ye. Ni perform duty ngi ai kabala kau bahatam anda ada sekonsil nilai kau bahatam anda ingin tipat raweng no ingi kantam kita ono ngi baten rusnem mana isu rusnem gamde ka jani ka balangkot ade ka bacerong de kata mentangi dong su kuno kan jadi hane ni kum ki staff mentai ko ka jumbut ko ka rai ba dalong ka bala ni kwa walang ka isi kat thamai ta menekong kabaar pat long ba ikwa pagin tray kung staff mi tray bos kata bar kabalai long ba ikwa na isi bagan review biang ke ko tar balai yangi kam tam yang ikwa bang tray tu ka pos buyok masya au mengin tray bang casual insawang na kam enforcement customer enforcement the regularize hay casual dia paling karena asa ada dan lawan amingi yang ba kalawai kasitom pisia dan gelas tu ba usdir nang ab ingi darang intri casual ro kau mut ba disungim kena kanong yo ka baar ka basosi tam ka bangi thang musim galong ba barok isim gilun na bang oleh nang bang social nang ba ka office jingi haswa masni regularize banai agos ndu rada membar ngila pasang simlun bableng ide kun buduk besok di kwa man thet gi kijika ta man saing ta ingasam isim galun aba isim galun ka office function ini kaya nosi agi yo na po layo po ka rol bang lima yo manta patya kajing kali kalong de ingin sewe Tapi nang ni ini bedan ni kita gila regularize sudah ada kedua. Barak wasa. Tadi sudah mi bisa regularize bisa. Mamangi ide wagas ajar pesau. Te kini bawa don hang ni bisa income. Ide lagi department fair kita betang negara enforcement. Ane kita lang ajar enforcement kita nak kiwi department kita. Ano ko total numbers chung ini regularize staff kita regularize ni. Bisa income dasar. Aduh mentak sakling mi yo. Tapi mam. Jing syawang jin sya kadi tang at nyungut bangi dan hangin ta. Bangi syawang ya kakam. At nyungut mentangi dan hangin. Baro kata Kibal regularize kamu. Nama kidang dan ru kibampat yo ru ngimla bantip ya kata dari tang bala yu mentangi dari tang at nyungut. MKI kadau pak bikin penpau kini kata kan ki kampen pau. Keselom kensan ki syuai bi kuat ini apok si sengi. Ki syuang baik ba pi lapan revoke pi sya ka casual biang. Ni ke jingwan jingi hane dai. Naduk mencuah hendarus senam, mendai bengi penbaham pisah, mendai bengi lihat rakon nunu buat tong. Ni teri si tong bengi nyok kini kekam. Kerana mentah anda hendarus senam, nyok kini kekam ke pos bengi, mentah kini syak kini nak mukam kata. Ni irung ini kikun samlakari dia, piala nak mentah kikun samlakari, mentah pikni kekam jungi kikun samlakari. Nin pajai, nin kikmat, nin kemi lenti anu mentah. Tak ada ngi kuah isu wahab bencem yang kini karai. Baik ke bela adon mentah, benar. Baca ke ba ikwa ban le nani sekmat ke polisi jongki ai ki ma ya la kajong namar bangi ngim so ya hab yakni ke jingle jui namar lada pikenya district council lai kam judani kata ka kam interview judan ni kata bakin le examen ke
Ada berokhat kilong baik bersutuan macam mana-mana. Kata ada jing sisa bingi dia bentuk berokhat. Jadi belum tadi berokhat nyila dan kecil hang ni. Beli weng tang yangi. Ngingi don te ko hok. Ada pikok bang weng lu senang berokhat. Ngingim so ya hab ya kena jing.